Өлөдеменки национальный районын терилтелere кыйы сеттон сыллағы білуін көрсі. Сәрі кыптылақтырғар тылгөл өләбіт бетерәнлерге сүгірүй тәрәхіндерін ұталар. Бұл күнерге ұлыс олықтақтырыттан кыйы пондатығар көмі қарчыны қомуюға акцияны терейділер. Вера Ларионова кепсир. Орайон нәһелектергер билеген отуттан тақса тыл ветераннара олороллар. Бүгүннерге орайон тәрилтелері ветераннарга көмөң орорга амарақ саналаны акциятын ыттылар. Кыйы фондатыгар көмө қатчы қомойдулар. Кирбей нәһелегер бар кыржағыстар желергер тыл ветераннаргар кыйы сетте онсылыгар анаммыт олус сергехтерәхін ытылынна. Ветераннарга үбілөйнәй мәтәлілер үйріләк бұхыга майгыга туттарылыннылар. Кыйы сетте онсылыгар анаммыт амарақ саналаны марафонугар кыттыбыт салаячылар. Бу акциянан әрі мұғырдаммаққа сери ас торологон аспыт ветераннарга сыллах көмөлөрү мелжи даңорорго эдеритчекка оскола өрүнәчилергер улу кыйы кайдакта курдук сынынан ситехилдибитин өлөн колхозтактара сери сагана көмөлөрүн тухунан аксырдаты лөбарыктак жетилер. Бу курдук оройомутугар кыйы сетте онсылыгар аналлах ветераннарга сүгүрүйү дерин мактал белетинен ытыллар терехиндер салханан бара тураллар. Вера Ларионова, Саха телевиденията, Өлөн.